Kadang-kadang letas pada yadan mata roh baki sang maposang. Pulang kita yes Allah. Padanya lagi bantuan rumah bah kita boleh nyari tas teh temui gua. Padahal tas boleh dinda. Beni gini kaki. Acora engki cora beni gua. Aduh ya Allah kita yes gua aja. Lemah teh nak jadi iya gua. Allah. Ya ladin dara. Angkat dulu sawaran. Adat engak nikah nolongi orang bagus. Iki. Nyambi beras bagus. Keng munda nih kan gini sedap betul bagus. Lambu jadi ya. Ibri iya tak ibri iya. Norok dahbune Ibnu Athaillah Sahibul Hikam katipun apa? Jek kita kinerjet kebungaan mat letak sesama loloh. Saya tak saya. Padan bedreng bini nak. Halo. Jomblo wati. Bagian ni bini sekitar di lakeh. Sampian monerjet de lakeh cuk kita ki. Kok montak di lako tang lakeh tak lakeh. Kok montak gedeng tak lakeh. Ini menemu. Jangan makin nemu kadang tak kendai. Jadi teki. Sebenting le nyambing kok ke akhirat bagus. Soki tak soki mau temoh. Jaring mun masalah rezeki apa pareng dari Allah. Ya. Seger nih. Hah? Kemun sambian padu balik lakian. Kok mun tabiniah mun tak redin. Sehingga bah kecewa sambian. Makin banyak redin dari kamera. Potongan dua ada. Nih foto, aduh, redin. Sanian tarik. Ada, maka dari itu. Mun bilar kan kocak sini kan. Minta peraban kan yang tarik ke Roma na. Pasti Roma keluar kopi, suruh abas muana suruh abas tanang. Kan iki. Anak pemak mau bentanang, keruan Jepun perwakilan. Jangan saking anu sampel contoh jadi ya. Jadi mun muala alos dia la alos, berarti alos kepi ke dalam. Mun tak percaya je bukti akeh. Sambil congone nempian. Unja alos. Jaga dalam alos. Kemun lah kantol banyak anu na, ya banyak anu lagi ya ke dalam. Jabar jaja mun salah foto. Lah, apa bu? Banyak gula oning jadi pengada gula peburu. Bi calon ni peburu. Gula ngada akil. Todus gula. Patah apa deban foto ni kok. Bu ya Allah. Lah. Apa boleh bah medsos deh. Media sosial ni kan banyak parsekon talebur. Bagi ngaji makin bah banyak ngaji ke YouTube. Ya mau ngaji ke YouTube ya toren sambian. Ke ngaji ke orang langsung musyafahah pas sambian penapat laki ketemu langsung nikah lebih barokah. Pon, nomor telok. Malam lah. Ada apa bu? Jam ada pegel man bu. Jagi burule singgung mapak ini. Ada yang menreng bini mau nih ngembian. Pemaaf dah iya jadi kau sekedar bu. Sanggung yang lepegel. Bini anu aku bang ocan toron. Ceremet kok. Mangan enjak terus gitu. Oh sih ya lah. Ya lah. Jangan mentol jadi beli gitu. Allah lebur mangkebini aneh. Iya ayo. Lestari ngakan make kok. King. Senomor telok eki gak dito aulit tabarruk fatusannu li ahli khair li anna lakum fi barasikhim tasarrufat wa barakat la yusa madaduha. Senomor telok bada orang di kama bada pengajian agak makin benih ziarah kubur adu akin ni kan niat teken tabarruk teroleh barokah hadir kahola para masyayikh para ulama tabarruk nya sambian entar ke wali songo tabarruk bemasih ke muslim bangun ganjaran la tak kebuah ka aja balik kerja mereka tu akih tabarruk kuntra oleh baro anak apa bolana sebab orang-orang sigus bagus ni kan ning alam barzah
barokah najan pada dari wala dawat lah tabarrukat wa tasarrufat la yuswa madaduha barokah najan pada ninggalan bersaban makanya ngereng gulaban panjenengan ka astana orang sekus bekus ka asta kak dimah hadir terutama ka astana orang sepodu dua hadir barokana raja apa ada orang abang kimun kiai ke muslim tahu saya tahlil mun kada gula cer yang tak tahu gerut-urut nih mbak tore beri nasi gempan bi gula mun nikam bian tak oning tore pak hambu jak mau berde pengajian boleh tedung bay hari paling demang rela tore beri nasi tahlil ban gula demang je demang warajulun marra bi makbaratin bada orang laki lebat pengkir kuburan apa mak bini reng bini reng laki apa mak bini reng bini nikah ulama sepakat hukum ziarah kubur eka andi orang selebur nangis bahwa tuwatan roh hukum makro reng bini mun ba sampai teti fitnah nah orang bini nikah bisa ke haram teti mangkan reng laki ziarah kubur ya mun kun noroen mun geran tak wat warna kan ba dering bini ro itina lakin na pas tulo entar ka kubur na ba tulo wat tu tahu mamati dene kan patulo ada den sini ka kurun niya hanya mana napa niya hane awat wat acura tak terima ka takdir Allah lani ka bisa sajan acereng sajan yadab ban Allah ning dalam kuburan bon marra rajulun bimakbaratin rajulun makbaro bi makbaratin benereng laki lebat pikir kuburan fa qara al-fatihah paham aja Fatihah sekalian wa ahda sawabaha li ahliha Fatihah ning sekalian gini kepahi bagi ganjarna ke ahli kubur pai bitong ahli kubur gak mau beda ahli kubur ning 10 biki sejelas mun kuburan umum lebih dari 1000 baca Fatihah ning sekalian ibagi kering 1000 lho mere fa huwa yuqassam napa kenika iki icik birci ganjarna egi bagi geni sekoni au yasilu likulli wahidin minkum sawabuha li ahliha kamilan otaba ganjarna depak sampurna tong ibam mon kuburna Pak Abdurrahman ni kamilo 1000 Abdurrahim 1000 Abdul Haq 1000 Abdul Muhsin 1000 pada 1000 kepi taigi bagi fa ajab Ibnu Hajarin maka ajawab pasere Ibnu Hajar Al-Haitami wa qad afta jam'un bisani sepakat sekelompok ulama ampun abri fatwa bisani kalaban jawaban nomor 2 napa jawaban nomor 2 maca Fatihah sekalian kini kemun ibaki kali kubur make 1000 kencerna ta igi bagi punten depak sampurna kapi Allahumma shalli ala Muhammad apa maulana fahuwa laiku bisaati rahmatillahi ta'ala sebab kak dito jaipon pantas dari saking luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah makanya ngagila kan beda Fatihah ini kiai kan Fatihah kan aban Ki Abdul Aziz kan Fatihah sambian minabi Fatihah termasuk Ki Amar Fatihah guleban sambian Fatihah edi ngaki coba Fatihah sekalian ini kirim ke orang puluhan ribu ayo mun perlu jutaan ayo ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Fatihah ya turakid dengan Nabi Muhammad wa alihi ban keluarga Nabi Muhammad pah bitong berbiki wa azwajihi ban raji-raji Nabi Muhammad wa dzurriyyatihi ban kotorona Nabi Muhammad berapa Habib terus setia mayuh bitong berapa juta roh Habib tarim hadramaut Habib kapi yasta zambal tarim hadramaut Habib kapi paski ada bu boleh wa ashabihi ban sahabat Nabi Muhammad berapa sih yasta aki makla berapa sih yasta aki ning baki berapa sih yasta aki ning zambal berapa syuhada Uhud berapa syuhada Badar pah bitong kapi pas marwat al-Fatihah Fatihah ning sekalian munjan akal bang ngucap waduh pak ada yo dopa sampurna anapa rahmat Allah tak ning bitong tak kira luang mun kuni Fatihah ning jadi Allah mangka dicopok nika beda orang budu mun Fatihah senika bi guli sangku akeja ternyata beda teulil Fatihah senika Fatihah ada kepujuk sealam al-Fatihah pujuk sealam
Berdejan sejak pe lah kepada Rabu. Baca surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ning pikir kau bulan bah ngocak gembulih cak to karane. Ongkuan. Gula tak baik ke boy. Tak baik ke boy ongkuan. Gula mirang diri kiai kan gula tak ngabala todus gula. Kiai kini saja cerita. Takung kiai sepo ni kak. Bulan di tetangkai ko debun ki sepo kan kan. Tetangga gulen aja open mon lebar pengkir kuburan. Bah ngagi burung ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kembulih cak to karane. Terdelah sekalian. Kembulih cak to karane. Makin siapa saya tak tahu baca Fatihah tak keng sara gelu. Jadi mian mon lebar tar ke kuburan, intar ke kuburan apa? Fatihah ya toraki ganjaran dak kepak kambu al-Fatihah tak lemare boleh bah kengolok salam gelu pada tar ke Roma ngolok salam assalamualaikum tahu saya ahlal kubur ya ahlad diyar iya mun tahu lemare assalamualaikum tak lemare boleh tahu sahabat ruan paham macam Fatihah mari macam Fatihah jak ngambil kembang sampean bah sahabat kembang boleh bah sementing kan ziarah Papa dia ngucap, pumun gun Fatihah ke muslim, gula ban bektoi compok macam Fatihah bagi kambu, baca endi kan lu. Pada ban gula, apa ban embu badi Roma, badi Jember, kan gula Jember. Bi gula kirim pese monolo, kirim pese monolo, kelurah. Ija gun contoh ka, kirim pese monolo, lebat rekening. Apa ambu gula bah ngucap, angko kira kena ke di ban muslim ikut tuku buto pese monolo, cengkok kerong ka kompoi. Artinya apa? Mungkin Fatihah monolo. Fatihah menurut kenceran ni kebuto, keng sejak kebuton apa? Orang ada pak tibi kerong pak benemburu. Bah, jangan mati. Pada ada mamun mati. Bah, tambah sahabat bertanya ke Rasulullah. Ajunan min Nabi nyebut syuhada di Uhud kali itu. Ajunan mak nyebutnya mana? Pasal dia bukan jeng Nabi. Ajriya lebih peka timbang baan. Sebada umur lebih peka timbang baan ngiding jeriye ku. Masyaallah. Dadi oning sampeyan jait tar kapan gambul groning. Lha gak mangkennya supaya itu. Oning. La tas'alanna bani adam hajatan sehingga mun dihajat jak mintaan ka manusia manono. Wasadil ladzi abwabuhu la tuhjabu pentak Allah sejeune tak teman notop pak di korjam kama Masjid Baitur Ridwan. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu Allah duka mun sambian tak minta sagale wa bani adam hina yus'alu yaghdabu keng mun manusia minta menolong cermat mun manusia pentai menolong cermat bener cuma tadi kelebun magiti ni lembian mun pentai menolong cermat Pak dari Japoni udah pengemis ntar kono manembian guru mempah benar sebut tak cermat dulu anggota saborana da orenga padahal sabenta orenga jadi pengemis anggota orenga betin apa takut keluh kelebun lebuk pada ka pakai lalamba entar benar muntangit bener mun minta ke Allah tak temangit malam pian mun ningani ke Allah jadi lebur sambian mun minta ke Allah niruna kana gini napa anyeng nak kana gini ini mun pamin kita ka haji beli es krim bu iya marin dong es krim kok iya marin es krim kok aja dong mun tak beri botol senjata terakhir apa aku dur bang rulau biar jadi kayak gini kan Allah nyeng tidak teron ya Allah enggak teron ongku ya Allah ongku teron serius kecil ya Allah serius biar dengan ya minta ke Allah tahu saat bahasa Arab pun tak tahu tak kok berpan minta tolong pas tepak minta tokon dari ngarep tak tahu tak betul baik Allah bagi pangeran ring Arab pangeran ring lebek ya bener betang Allah tak menutup bila di muslim sepertelok terakhir manem
Pol berapa? Pol telok. Obektona sauran petah cek mantil. Allah turun ila sama dunia ke langit dunia. Pas Allah ada bu. Bara polami beteroba di sini minta tak hajat, bara dekat hajat, bara minta apa berilah. Bada bini albah tak bagulu joko kayak harap akam bi. Wah. Paduan pasangan mari nah. Dari kerja apa ke pasangan? Dari Pak Umar. Dari kaki. Beton pasangan nih kan. Mon orang apukah. Malaikat kasangan tos napa sik kedu ambian tek mustajab. Nah. Ada si pentesakan. Seni sermon bahasaan apa? Tukang adan maghrib bro. Ada orang ngajawab dah. Perpanakan kapir. Salatu wassalamu alaihi. Pangocak selaki begini. Malik. Tengin. Tengi. Hekolak. Bangkana guna tak setuju. Seborang. Monumpian setuju ya. Mun lana sek lebih yadan mat. Tajak di apa jeng mat. Nakan. Wah. Anu dak afdonan apa jeng. Mun lana sek lebih yadan mat. Allahu Akbar. Kuncengi man. Mun apereun bejang Isya ben Asya. Asya ini kan eureun maksudna. Isya bejang kudi ban Asya. Deureun keluargin. Apa? Salbut ni. Cekhona walil lambagi geni to man mentu. Depak ni poduk manikah. Selain apa jang cekhona walil paningan ngulatir tiai sampai aku deueun. Iya ini tak beli. Aku mbok lho aku lek. Tuh kaki. Apa kaki pada juga? Lebur ke panjenengan. Apa itu? Kita sekitar ke panjenengan beda berkat ke atas kebobol. Mak tahu ente kok ingat berkat ini. Dan dia ini. Ngakan. Karena maghrib ngakan. Iki pakai. Ya joki pemariman rokok ente. Joki pemariman aku tak kosong. Ya. Dia bagi Maria rokok bagun tahoso deh. Apa jam taraweh? Nyare sesam lamsan, jabit abid. Belum toro kamam imam, jabit abid mengimami. Tako itinam yan. Cepat kali seri budi tako ronto kapi. Bismillahirrahmanirrahim. Wata ibu. Abid ya. Gengjak roniro inga iblis tarwah harusan tak kendur. Wa iril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan gila, ada baris berbaris. Santak ke pojok. Petong menit mari terus lekor. Ulu mikir baris cocok benih gue sokok dan gue helm. Baru mau laburo bela aja tak kan? Bangkan mau ngimami atau oleh ke budi sini kan ni? Sabu sufu bakum. Tasbiyat sufu minikmati solat. Kedua saya cuma nyongok ke budi roh apa maksudnya? Nyongok kama benyak singoda ben setewah. Mun benyaan singoda jabit abid beginem dia. Mun benyaan setua dapat ronto kapi. Selesai guru apa? Napa? Terus selesai. Alhaqumut takasur. Tenang wal asri. Totok. Jangan pian pembuka surat ruah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Apa jadi?
mun yasin iki benda lancang non Allahu Akbar tunggak kita ada tolong dua batuan kepi ini namanya jengkok on lanjut iya jago nih bapak anu roh pelengen wa islahan lil mutakhasimin masjid nikat dadi pendamai dari orang yang bertikai malam mangken kemudian gara-gara pengajian bagi tak nyapa ponong bener banyak kita nyapa bapak terutama manajer saya jadi bekal celah penenakan ini dari mon gedung tak nyapa soro nyapa tanya apa bentuk saya meningat kebentan sepir-sepir pro-tetet kan bilang katanya edim pro-tetet dia pro-tetet betua orang tak nyapa di kebangkitan mau teloa mari teloa le dosa bodoh sampai 3 tahun Pak gara-gara masjid makin bolong alhamdulillah makin tak nyapa bakun apa bagi apa bolong bakun tak alhamdulillah islahan lil mutakhasimin terakhir masjid itu wa ta'liman bil muta'allimin ngajarin murid se ajarah kong langkong setero ajarah Al-Qur masjid ni kan bejo dari morok Quran kan tak yang ring morok Quran mangken ni apes tak pada ben lamba di sebelum maghrib dan tindak kana ini kiai nak keluar ngimami langsung morok mun sedia ada sampai rapa maghrib nak kana ada sedeting tenda banyak di pentol dolon lah bosak dari saus Allah pendolnya bertay plastik salah tongkos pendolnya plastik buang ya ada di sana sapan makain dari bejer aku nanti petraan petra kadang dari petrai jadi tanya gimana tak petra pun coba seromban pakai petra mun tak mangan nampu temu butun ya memak pada petra temuan butun ada petra bertemu butun petra ni kan masalamat menijan bertemu butun kaboy bantu mun orang awam tak nimbang doang bongan pun gula Roma ni kan malam selekoran pasaan penyaring atar serapi pada gula ngocak kamu muslimatan bagus sembilan atar serapi pola serapi ni ke bahasa Arab sarofi muldah malam selekor malam muldah obi gudah ketimbian asedekah sarapi kengembian boleh minta tolong jak beli ke pasar serapi na pola na di kedi bina kana tekakan deraku ni ke bay ding-dindingan ya pangdi kan setong lang ya kondi dati gula ngota sarapi na aga bay tibi pabenyaan paten na mane lembu pas beri gula merah dan gula boleh ni bang no alhamdulillah pasaan ki guru bahda rengater mah ya Allah mak lampu danda iya Allah mak lesok Aduh. Pemeran utama dan orang ada dia budi caper ya saya bayi ya saya jual ke pasar udah ringkeng keneng kata kodi Allah aha pada ben ring ibu hari ke rumah ring ibu hari ke rumah sedekah ajak jujur pada orang yang sedekah canteng lagi bang ulah andi kan caban jaram makin naik kepada orang apolan masuk ke YouTube bendian
kanca penceramah kakak ongka ke atas mobil pas yolong bantuan kakak kong kiai dicecer berkata pas akar tak kiai nak dalam bibakun kan menyibu ada kan dalam bibakun Allah sana dewa ada lima santre jenaka bibaki ke santre ada kakan munri Allah tanggi santre kalam jadi buka ma alhamdulillah pak kepapaan boko papaan jadi semati bini bapak jadi nyaman jujur geluh beda isi dong benyaingan gitu kan lain dong yang bokon yain aja kereta ke gula panoi apa lihat cek bokon boleh nggak boleh mengenah boleh minta tolong ke sampian ada ban orang itu jujur geluh pada katanya ke gula mau nyebuare karena beri lemas baon lian lemas kan bisa berkait pereng ya Allah apa magi berkait pereng tak tahu lagi usah berkait kopi tu ya Allah aji abai kebal pada bendereng mate guru ngor bendereng mate pahe kanak genteng pahe pecentar mun semak ke kerampen mun jauh di kerampen nang bah minyak sama mate tak gede tade genteng ini demikian tak lakong kiai abdina tak bisa ramah tambah kengkek pelengenah dan tak bisa ngakan ikan bagi berkata baik jadi angon sahabat jujur oke udah langsung ke motor udah langsung Palembang sekarang konggi langsung boleh buk sana tak gering buk jauh boleh lah tahun juga dan kan nangising mau gila kurang torot ini ini mau bener kau buka tak ada yang labak dalam sokap pila alpo bahwa tak selika guru kundaria kun selesai kira kendak nonton ya dong boleh kan sekarang para ulang yang dabara wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan paling utama dzikir sini kajan. Afdhalud dzikri apa? La ilaha illallah. Tapi ning setong bakto kanjeng Nabi ada bu. Afdalu ma qultu wan nabiyuna min qabli subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Paling bagus sejak bacaan saya baca engkau ben Nabi sebelum masa engkau ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setong bakto pakon mabenya istighfar. Setong bakto ada jak bacaan sepaling teki angin solawat. Setong bakto ada bacaan sepaling genteng angin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pola kalimat ke ento mengandung telo. Tong tahlil, dua tasbih, telo iqrarun minad dunub. Pangucap biar. Tak kemari kana saya baca kana. Mamah bener kape ba soromele. Ambiang ngala Quran, la Quran menolo pagi tak maca solawat pada. Tahu istighfar mampu istighfar menolo. Lepas la ilaha illa anta menolo, ketika menolo saya baca, ampun ya toren. Malai beda alamat aku lakukan. Noro desak tak derema, tak bada. Noro desak tak derema. Tidak remah, kau tuan di alamat aku laku. Allahumma shalli ala Muhammad. Jelas? Bodoh saya buat lampok menolo. Itu abu iban Allah. Ternyata benih dikir. Sekuk laku kat itu saya kakas tering mati. Napa? Sedekah. Ayo, tak lama sangit. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Marah ke sedekah. Dunia saya bagi kau jadi beri kau ke sedekah sakon ni bagi sebelum mati salam mati bah ngocak mai mati samangken abdina mati tunda kor tunda sekejaki abdina sedekah dah tak sedekah benih dikiran. Pak kemari si bener ke? Bener ke B?
Paham? Jelas? Rasulullah Muhammad. Badaring bininya. Gula pernah mangki riwayat. Tadi kayo. Ini kaki. Korja bakal. Jepon ke Abdul Malik rokok nirona. Korja bakal. Dengar. Badaring bini dan cungan-cungan pur-puan masuk kada ke surga. Fering Nabi Muhammad. Kalau mentemak kereng bicorong tak baik kocak letter jadi. Asal orang sok rekan kedua. Pada bukan jeng Nabi. Gula mangki riwayat ni. Duh. Serembian mak patung dek ngadeun si masuk ke surga. Napa malembian mak pas cek sepan. Mak maju kado itu. Napa jangan sebini. Kerja perasaan. Abdina gak dito etina mate lake. Etina mate. Pas etina nak kanak gini artinya jetem. Abdina pas tak ejab si alaki yang mikir anak itu. Mundua gelak. Abdina sampai mikir anak kak dito tak ejab. Abdina mikir dak ada anak kak dito sa detiring mulja. Irabat ban abdina. Pasakola ban abdina. Saking bahasa ni kak. Wahada min ziyadati. Pasakola ban abdina. Pangaji ban abdina. Irabat ban abdina. Gara-gara kak dinto praten kanak-kanak yatim. Makilaanan tibi. Kak dito beri kemuljaan ban Allah. Allahu Akbar. Bicaring sebadal kadang lagen ki gering larik-larikan. Oh ya Allah. Ki gering larik-larikan. Padahal kita mati. Ki gering larik-larikan. Oh, engkinya nyari gante. Oh, kana aja apa jelas. Lagi sakit, nyari ban serep. Allah, haram bodoh, banyak. Sampai bodoh para Rabu gulen nemu kasus duka leh, bodoh tuan rumah, akotok, bini akotok, awe aga gula, keng bi gula tak sampai yakin polan ni kepada parseko, keng bi gula doa akin manter ambua, senik, mangken ni kebanyak orang bini amain medsos, media sosial. Kayak ento pah kenalan benereng laki ngebele tak ndik laki. Banyak ini. Ya Allah. Aduh. Pas ngebele tadi dibudi negak dinto seerayu parcaja. Akhir apa ngirim pese, ngirim nikah. Kun eka buto. Pesen tetilakin na sa ibaday compok panika urusan ning ikatedung na pesen na ngalak kereng laki lain dua kiban gula tertulia kering reng bini kada jadi mulai letang matang ku lakukan sadar gia jadi apa halo wahai para wanita dari mana boleh je bahagiaan jadi ngaki po. Suarga na sambian ni ka bade ning laki na bade ning paan bade minbun. Bade laki na. Karena ambian ampon sudah dioper alih tanggung jawab pa bade laki na. Mangkana dawun Kanjeng Nabi mun reng laki andi bini sekotulati ni embun. Mun reng bini andi laki sekotulati tutulati ni laki na. Mata apa dari you? Mak bini-bini na karena mon reng lake andi bini arapa mak embun soro openin karena mon embun yopeni pah barokah salla barokah jeje salla jeje make bini nembah noro paham jareng dereng lake takok sa beriin na pase kambun yang takok gebinin Sampai wadareng laki tay pada ku peseban binin. Majara parkir baki entar ka binin. Majara parkir ki entar ka binin. Ya Allah. Mbak Andre bini apa reng laki bu? Doreng laki ko. Ya Allah. La ilaha illallah. Kok maga jewa kana? Ya Allah. Ambui ben buk jadi ben bu. Tak soron nage.
La ilaha illallah. Wah apa sakit wah. Tak temu. Ya Allah, makai sepak tak apa sepak aja pun. Nggak berak lu di anjir ya. Berjaring meniru lain pada bu. Nabi Daud ada bu wa'udzu bika min imra'atin tusibuni qabla waqtil masyib. Nyon jauh dari bini ya Allah si baubanan kau lah sebelum dapat ke waktona. Singgu tak ngalkal dia ini aja bawa banjir. Wallah. Lujak mau beri kambun mau lepas ngocak. Beri boleh je. Ngocak mau ngambun diberi. Beri. Pangocak. Mata kabin berembuk ni. Wah! Ya Allah. Are makin gula labi datu ngani kadale para adele ngangsor kadari ya. Eta anu dua pemakai jadi gua. Mana Pak mulai makin nembian mun andi bese. Lah lecek ngerenger. Bagi ka geni ke betong atos 300 sabak ikape nga. Kota 400 sabak. Nang banjaro norok ban ko. Kok malah nalagi na potongan letak pete sepak ya. Aduh mun bandu gajah meli jilbab menon. Oh ya Allah meli jilbab. Macam-macam. Kajak meli jilbab mun meli jilbab ya Allah kalampine sambi ka toko dah iya masuk. Salake dah meliaki. Aduh dua apa? Meliaki iya sarong sesabar wah. Gajah duduk tak jaga sekali. So kok. Mon ano mon bekeras selaki pangucap. Ya mun kita ambil coba kon. Pesa. Pamuli ko. Isang gud ada apa? Deng bini semintaan pesa tada sabab kini kajai pon tak ngireng-ngiding bau nasoarka. Jak lihat teraki ogoro kon depan. Payah teraki. Lain seminggu temu SMS. Ya. Beres ya. Wah. Duh kas tengah. Dua apa? Sagu tak nemu ngara mungkin nyari lain lo. Toro dah. Yang punya ngaranya melejak iya. Sembin bangun jengkok. Hah? Ada rumah? Dua apa ban buk marok norok? Ya Allah, tebak ngaman lemah. Pas dia. Ya Allah. Nah, sadar ya tak sadar ya jak iya kok mari beri berkat moli. Nomor 2 Quran. Ngelelah. Telu kol berapa lagi? Kol 10. Ya nang macam kok. Pemak berdemak kiri gitu. Nomor 2 Quran. Tang di mabanduk. Keluar gede. Pak, belengakin. Ibu belengakin. Tore jawab. Anu deh. Pertanyaan pertama. Entar. Jadi kaki. Wahyu pertama saya patoron ke Nabi Muhammad. Munyi nabi rumah. Yelah, tak usah terus lagi. Kan jadi baiklah. Iqra. Mau diterus lagi. Bismi rabbikal ladzi. Iqra. Apa artinya? Bacalah. Deng di membanduk.
Majak asambian tadi kata bacalah. Corak ring Bekasi. Jaring penabar. Baca. Ambo jawat magawat engkau pada ring dinagi ya. Baca. Aduh. Jangan sandren ke hotep ya Allah. Ikra maja sampean ini. Jadi ayat panikah berarti maja, berarti Quran disuruh baca. Benih dah iya ayat dah. Dak benih dah iya. Nyaba ban gitu. Jadi Quran guru suruh baca benih suruh sabak. Bener paham bon? Ah dari gak dintong ereng baca. Kau lebat sambian ni kan pernah toro ada pun ulama jai pon sehari semalam gak ditop pada Rabu apa korang dari 100 ayat Yasin guru bulung polo telok gun kari nambahi sekonni jadi 100 ayat apa bolana innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib kak dito jai pon mon orang colok an jauh dari colok kerungan sampai ke dalam tabu kak dinto tele beti Quran kak dinto pada ben Roma rempak keng iki ai je ben terah carana ke khote paha kebai koloman mak lele bur mau syukur jago tak tahu kok maksudnya tetimpian mun teh bahasa ni kata mah jagur paham dibudin iki ai wasabakan pasti pelebur ke Yasin tahlilan pada Yasin malam Jumat magi surah maca kahfi pelebur ke Yasin badan apa Yasin badan apa Yasin dibudin bah lebur bah maca Yasin berarti secara tak langsung iki ai ngacek dari sampean si maca gur maleda rempak romana pas kiai wah ada bu mon ngandung wah ngalle ke surat Yusuf wah ngalle ke surat Maryam ngalle ke surat Luqman ngadi gua awengki kedua makin maca surat Al-Qiyamah tak kira bah keguguran. Apa tak iya? Emian makin maca surat Qiyamah, makin maca surat Waqiah. Waqiah apa? Cering kiamat artinya. Idza waqatil waqiah. Ada kiamat gua. Makin maca surat Waqiah tak kira bah gugur jak. Kayak kenapa emian maca surat Yusuf? Ceng pancing ben kiai mak le maca gur. Amun judul genteng surat Yusuf kan bah terro anak genteng. Maryam polame bah pada ben Maryam binta Imran. Luqman polame pas sampai orang yang alim pada ben Luqmanul Hakim. Kan sedih lebih ni kebentera ulama. Paham tak? Ya keng kelen non gula madapa abada ni. Tapi mon muah tak ning pentah. Magelam aja surat Yusuf umbian muncet apan benembun. Muncul depan benembun tak sepak. Ya kalau ada aku tak sepak. Bener. Engki karena monmu apa nih kata ning pentah apa jan genetik keturunan. Bangkan mon nyari manto lake, lain ben nyari manto bini. Ayo, gue curiga nih kawan. Tare pikir. Mon manto lake bermah syarat dah. Saya dua gun. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Mun dateng gabaan bedereng lake. Ya besaki ahlak bagus, agaban bagus. Allah lah pakabin. Pakabin. Artinya jadi manto na baan jadi mon pas Qur'an agama na bagus, ahlak bagus. Allah pakabin. Dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Lagi, wa illa taf'alu ban mun sampai tak mengambil takun fitnatun wa fasadun arid bakal bada fitnah gu laku ban kerosakan mun pada gun kok ban jadi pah mikir pesen nah pekerjaan nah lah aja pikir je sebenting ahlak ban agama oke berpikir dua tapi mun reng ini berempat empat tungkahul mar'atu li arba'in ting bini jadi kabin mun andi empat syarat serojong tong retina area mun laki manja mak agama ben ahlakun. Ayo, bener. Al-Tina, ayo. Kan tukang syuting lewat beda lakon. Apa ben bakun tojo mondol pada baca. Hah? Cari yang pada cabis sih mana. Ya lewat beda lakon no anau.
Di jamaliha. Iki. Apa? Ratina. Iki, boleh. Nasapa. Iki. Pas cukan bade kelakona. Hasap ni ka bade sa adabu lakoh, bade sa adabu ano. Bukan bade sa adabu muru ana. Pas tibu dina. Napa? Agama na. Mun letak nemu sa telok beriya. Semuanya hakim 4 tak nemu. Fatfar bidatid din taribat yadak. Mun letak nemu, tidak tak nemu. Kaya bakun nem. Mun tak nemu. Juga yang bini punya. Kan iki. Kaya gundak nangkong yon sama orang. Nyari bini, nyari pasangan, tanya jangan terlalu ideal. Kenapa? Man talaba akhon bila aibin, baqiya bila akhin. Siapa orang yang saya nyari kancah, saya nyari tretan, nyari pasangan, saya tak ada aib pada kekurangan sekali. Pas tongok di budin orang jadi akan tetap menjomblo selamanya. Standar ini jadi kita engki apa jangan abah kayak mon mu aja letak pada sepa. Coba nyari saya glowing betul luang. Nyari saya bag glowing deh ya. Buni maksudnya glowing aduh. Engki anapa masroratin pas akhlak kan bener gi? Anapa nasab anapa? Karena benyakan panikah pada Rabu anak nikat benyak toron makin muah mirip kembun benih kepan. Anapa? Karena teking benyak eke remben sompeng embuk tempeng epak. Epak ni kau nyompeng sekalian pahitina. Betul iya. Bulan di anak teloan, jempok. Setong nyaman Ahmad Sa'adud Daruin, 2 Ahmad Hashim telo Aisyah Izzatul Millah. Ni kasi para apa ada muan ban gulu kun nomor 2. Muan nomor toh nomor mbok lah je mbok. Dak buang na. Ya bocor ratin. Betai ya ke. Ya mentaratin kok ada pang tepar pangantar ka matur. Bijak coba bonya. Mentang keng nyerser jadi yerah. Ntar kamu kasan kok. Jauh gula yang Jember, lahirnya Jember, Raja Probolinggo. Lagi ntar enam, lagi nyerser segala kata jeri. Jauh serah mau yang macam ini. Jangan tua aku jangan serah. Apa serah kan? Apa yang tak ada apa? Tahu jauh yang diri apa? Apa yang jamun, apa yang dari rumah? Kun keras kun. Ini kasih. Pun sombeng nembok berempat. Telo aneh. Tong ovum. Sperma ring bini kan nyaman ovum. Nomor 2 kenapa? Dere sebiasa ipa keluar ben saben bulan mun head san langandungan tak ipa keluar. Bade saya bakal keluar pun sekoni. Sebab bade saya head jet. Bade. Kain tapi tak sebentar. Bunyoan saya tak head kan? Iki. Benar mar. Kebaita king anak. Lebat nama? Plasenta. Bad bucil. Hi. Selemar telo aing soso nembok. Telo ning sombeng na. Paling sakoni gitu. Mata pas tak turun nang gembon. Dong ngomongan antara ngrip-ngrip gembon. Mun mirip kepaan bro dak demang geng. Meteteng geng. Bahkan beda guru bulunggul marwang bro. Mun je anak sonak kini kap muana turun ke genika. Senika. Meteteng. Mangana mararamu iko tak jawaban soromban mun belereng bini takhayyaru linutafikum al-akfa fa innal irqa la are bahasana fa innal irqa dassas. Coba bayangkan sehingga ban pelereng bini segus bagus netepen man ni nabaan jadi karena sifat itu akan turun bagi muat turun genetik gitu loh. Acur ngejangkau. Jangan tak ngiding kabar jauh apa. Alah. Nuan jadi kan? Paham gi? Dan karena bacot embuk nih kepada Bon, kita lanjut. Lah, semakin gak dito alhamdulillah, syukurin. Kiai Muhammad Khotib gak dito. Kak Dinto, pun apa lagi? Langa lain cek ngajak. Menunggu nih hotem nih, kita letak cek ngajak, kalau ada masalah ini macam TV. Lebah macam lo makin cek ngajak orang. King pada tero man tero pada selamat kepi.
Amin. Awak laku pakai Quran pada Rabu, kong langkong je pun beda dua surat teti ketua rombongan gue laku. Surat apa? Al-Baqarah dan Ali Imran. Kadi teti ketua rombongan. Teti beda sonoro rombongan Al-Baqarah, beda sonoro rombongan Ali Imran. Langsung nyelotor masa. Yang jawab mata, wah mencetak atau macah. Dan Al-Baqarah, jauh mata ban kota tuan ibu coba ban bilan. Dan Ali Imran, ban tak tuan macah pun, berakun macam ruang mulu kota tuan ian ban. Ah, nikah, paham gi? Teti kiai wanita luar biasa. Pas akabai wadah, kalaban wadah kak dito organisasi kak dito, pahlebur alako kabagu. Mbak ingat lah mbak, ifami wanita ikatan famili ini kan didominasi keluarga kiai. Lagi, ingat kak dito puju Ismail, Bani Ismail. Lamba ada Bani Pudin. Keng mangken akhir-akhir mangken pendelasan bade ifami, mangke bini poton kiai. Kenapa orang? Sebab mangken monta ibu kebuya kinga ni kata ada silaturahim. Jelas? Kami atas nama keluarga besar Muhammad Musli Adnan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin terkirim ke semua kontak. Di Budin alhamdulillah makin matuana ikirimi sekali. Matuana pada gaul di Budin pahajawab kami juga mohon maaf lahir dan batin karena sudah saling nyautan di Budin tak usah entar. Mentega keyakinan ni tak habis saja. Baru boleh ikatan alumni lamba bada kita betah penyuanyar penyepen 35 berbungor berduka bada lamba ikatan alumni ada apa cak lamba cak lecek semaan ke kiai bila la alumni pakun gi sambungan aja habis ke kiai mangken jauh terlebat kebayaki bah ikatan alumni mun tak ada ya tak aja habis ke kiai aja bener itu tadi kamu masih nikah gigi muslim oh biasa kak paham lain tempat lain waktu pasti lain keadaan. Lain tempat, lain waktu, pasti lain keadaan. Ambian lembak ki ngandung, bejiin bedilem tabuk, bedi rahim, bila cetak bedi atas, sokoh bedi ibebe, kurwa nyongsang apa normal? Ada nyongsang. Padahal cetak bedi atas, sokon bedi ibebe. Ambian ngocak, nyongsang. Ada ya? Halo. Cak gikir. Apa? Lain tempat. Lain waktu. Keluar ke Picorong. Ya lejuk toju. Mungkin gula ngujak. Sambian cetak bedi atas. Sokoh bedi bebe. Nyongsang apa normal? Hah? Normal apa nyongsang? Normal. Ada. Tak lain. Apa? Lain tempat. Lain betul. Dekik malam bah pada pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ampun tinggal umur menggentukan. Saya ngak mayit tajak baju toju. Patah itu. Sebab mau nimba toju tak normal. Apa kana? Lain tempat, lain betul, maka lain keberadaan. Ya, lah, dah masuk akal? Maka selamba kak dito pada Rabu yang tak normal, maka tahun 2000 selekor normal. Apa? Lain tempat, lain bekto, lain keberadaan. Contohnya apa? Mon lamba orang abenta bi katibi, akele bi katibi, keruanya mana? Gila. Tahun 2000 selekor, akebela katibi, abenta katibi, beres. Mon bah gula ngocak gila, makai gula pada gila. Karena makin kapi ampun akilaan bi katibi, abenta bi katibi. Bener? Maka gula seko beter, takok ku laku orang panabar, entar kako purnapaan, pas hapina ipamunyi Yasin. Akhir Yasin amunyi sabak tas kopurna.
Bah ngocak, ya Yasin. Kemudian Bang ngocak, oh dah mungkin. Oh neng kok, ada yang lain tempat lain kok nengan kok, lain tempat lain bekto, lain kebedaan. Ijo kau mau gara-gara lain kebedaan. Kenapa? La yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman. Tidak bisa dipungkiri hukum bisa berubah gara-gara berubahnya zaman. Si, hari jenang hari, area nyawana ilmiah hari, ngerti je tak ngerti je. Oh kan kok mau lihat, awan jelas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iyalah. Tetih toreh dukung khataman Quran ini. Tadarus naman ni kajan oleh sejus ngale kadang dujus ngale jadi alhamdulillah mun lamba Imam Syafi'i bila bulan Ramadan kak itu sampai hatam sehari semalam dugale bila Ramadan isena tolabono berarti beliau hatam sabitak kali polan nero kuruna pasira Imam Malik bin Anas kak itu nero kuruna pacetlah hatam 2 kali sehari semalam. Imam Malik. Iya Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Pokoknya mau nanya Imam Malik 5 lem. Abdul Malik, Imam Malik bin Anas. Mun muslim, kun tak kata je. Hatam sebitak kali. Orang panabar alhamdulillah dari maghrib sampai kol sabolo ngabi pak jus marjan jus al-pukat dan jas jus mi bisa yu sering pasaan telas na tempeng ong ke 2 kilo darum koma getok apa saan duh ya Allah. Hah? Ada ramai. Badan dan ganjana gula gua mantasahhara wa shalla summa nama wa shalla summa nama wa shalla faqad aftara ajri berarti la abuka. Siapa orang si asahor bah merida ya tedung pas apa jang sopo tedung boleh apa jang duhur tedung boleh apa jang ngasar tedung boleh di budin lah temu ke maghrib itu makin tan malaikat makin puji apa asa kan dari Syekh Abdul Qadir Jailani ini ka Sultanul Aulia lambak ki puji iso-isoi benembun bila yang siang tanda nangis bila maghrib gelem bah aban la tawah kita apa kata rengkeng sekala kebajinya ini ke bila pasaan tanda iso-iso tanda oke lain kepada iya kayak dalil malah ada aja ada jawab aja gula tak lanjut lagi ke solawat, tak lanjut lagi sampai ke apa? Sampai ke anu. Duga Quran karena kak itu intinya adalah Al-Qur'an. Cara negatif apa? Nyari cara mungkin nih kan, muntro paling apa lagi ya? Muntro semak ke Quran. Dari mana? Darusan saya. Anan biar sini gini coba pengapalakin. Kepompongki cerdas nak kanan gitu pengapalakin. Di budin mun la apal kan pakun la polong ban Quran malo jak la meroja amal lo. Mun tak ibadah tak bisa jalan. Bener? Engki bang apa lagi? Anu ke? Pemondu ke? Saya. Mentai pemondu kan biar aja ke. Merah setoran, imun bisa. Tapi saja. Ya sekolah andri berin ki daring ki online do kikir melolo. Ro tak bisa sasa, tak bisa tanah. Sengerja ki PR engko ngamuranyam. Dining guru naon tahun mendidik ada sing ngaranyam. Embun guru suruh aja gening 3 bulan ulah ngaranyam. Wah waki kok tako corona ya
Pagi kota ko, lalu serongan lah telur kol 2 malam lah jaga kapi. Aduh jaga wah. Tako anu jan, tako kiamat. Jadi mabeda kiamat tako ka telur. Kayak ulang tahun bon corona nih, ulang tahun bon. Kan bulan Reba senyok bul. Lebih lah setahun. Happy birthday. Selaju kita untur seanyar dateng. Kan ada makanya corona varian baru. COVID-19 B117 varian baru. Jadi selaju kita mulai sedih. Seanyar dateng. Jek mun corona. Kengring Madura. Tidak sama sekeran. Baguna rokok. Buru pakai corona. Jebon keholil mantan bupati. Keholil mantan bupati. Kula ning konjangan kebiasaan beliau ning Gedu. Muslim kak dintoy. Taroko. Punten kan gitu. Waroko nih aja pok corona. Gula ngecil tabu. Jadi hai ada budi. Ketipu apa kait naban. Tebun ke holil lempan nongko nih kak. Gula makai patatam mau mayu. Joko tak bercongot saja. Ketipu apa kak dintoy. Bah monaroko leh gua. Corona ada dengar posang leh. Posang ketipu apa? Kok masuk ke paru-paru, aku kos kepi. Iba mulai gini ke. Deh kan. Ini bodoh kan. Enggak jangan Habib Jamal boleh. Kalau di tempat lain selain Madura, corona itu mendolimi orang-orang. Tapi di Madura, corona didolimi orang. Sering duk sebar jajakan. Aduh, udah jajai corona. Kenapa mana jajah corona menurut? Mau bajan mati. Ilan nang dibangi kiri gula. Ya dina dari selamat kapi. Dari paling nasihat. Inggi. Nah, pokoknya sambian bila semak ke Quran, tak usah pentas sambian bekal tetireng mulja. Iberi na contoh Al-Quran epatoron ini sera saya nyambi malaikat sera oke gara-gara nyambi Quran langsung malaikat Jibril gak dito afdalul malaikah paling utama malaikat toron ke pasera Nabi Muhammad gara-gara itoron ni Quran Nabi Muhammad langsung afdalul anbiya wal mursalin paling utama na nabi dan utusan. Petoron bulan apa? Ramadan. Gara-gara Ramadan itoron ni Quran, pas langsung afdalus syuhur paling utama na bulan. Tetimbian para rabu muntromul masemak ke Quran, morok Quran, ajar Quran, lajabu ambu. Saya kepah beda debu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Paling bagus apa anjiria orang yang si ajar Quran dan si morok Quran. Pokoknya biar mau semak ke Quran. Terutama bu ibu, jaklah Aldebaran menoloh. Andin. Tuh mau nangis norok nangis sekali. Dua apa? Kibur. Nangis. Tak sepur kepek. Biar ngaji Quran, ngaji. Khusus sakit kena potong nama dari tiring mulja. Amin. Warna pada apa amin. Kon pada dah iya rebuk insyaallah dah iya bu amin. Tahu. Ibu lo jangan tak pendem. Baca Quran. Ini lagi. Beda ulama besar
Kak Dinto potra sataretanan Jepon lalema nih itu tiru ulama raja kapi gara-gara ummi namun mari hatam guru bah ada busen nih hataman si oleh semangken Yususagi gede anak si pertamanya mah nikah kedua sini kan lawah dok lakon boleh mau sekurang pangucam talaku gule ke bakun aja iya berpanda alak koro mari maghrib alak apa mari maghrib manja ada emak ngaji terutama ma bainal isya ini antara maghrib ka isya lamba pada ulama buk pesena elang mereka jadi tak ya pesena elang dopak maghrib pas ada bu tak oleh apa kecuali awirit pacet jaipon ningi tarif enggak ditoh gaya cerita dari Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Muhdar ka itu jaipon ningi tarif pacet min nabi ba'da maghrib sampai ka itu jaipon kali itu jet ngaji adikir siapa saya rasa ada bu Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Muhdar ngisi pengajian ningi compok sopuan ngisi teti pacet lepas ngaji kan setong bakto beda obeng orang kayak itu elang ngaji adik beni jumlah sagon ni jutaan angkep mangken lah dah iyalah melebag tak kerja 100 juta jadi 100 juta jadi ka elang Ningoning pas anak anjan pas laporan perpan abana perpan ngaji umin perpan ngaji pas padeng jan pak pesen ka jurunggut teti pah ngucap baba eta mau ba pesen ba eta mau ba pesen pakun ngaji ba eta mau pesen ba pakun ngaji isya langsung bah jawab idi mau pesen kali sa beki ka orang kapi bamai beki ba cari mun ilangi sari bona mbian san lai temu beki tak kira barokah polan kaki la benta tengang esep aduh ajal guys sinetron Ketika ma bainal isya ini panika waktu saya mustajab puna doa. Biar kita tahu mungkin Mekah Madinah itu tutup gara-gara Covid. Tempat mustajab le tutup. Abah le tak bisa kakasa. Ma, you nganak sebat mustajab sebudi dina di waktu mustajab. Tera maghrib isya orang apa samun berpanapu ka arwah. Kurujan mustajab doa nah. Langsung ngompak. Niser ke tukang adan maghrib dok dia ngajawab saka enjan si adan magengko isang tak lapar deh gitu wah lekas magi adan bener mulu jangan tangakan kayak mulai lagu magi aja apa kayak kok aduh jo assalatu wassalamu alaik cengi mau di masjid Jami Mekasano kan beda ya adim dengan beda gitu ya wah ngocak ya adim lah es mau keluar benih macam noro ya adim es malaikat dan anda kok mi beda saya penta pada pakun ngapa sering ngangang imah mulai aja tak nokun gede lemah membian waktu nasawaran waktu mustajab wabil ashari hum yastaghfirun jadi waktu nasawar maja istighfar mangan baca waktu nasawar dapat tedung boleh bacain bisa benar gila deh itu kompak deh ya jadi tore pas semak ke Quran mulai jadi orang mol berarti kesimpulannya kolom mah kota bejam iya naki Muhammad Khotib ni kolom paling mulja
Arab apa mana? Iya segi buru jadi kok kita ngulang na boleh leso jolola. Kan? Demikian yang bisa saya sampaikan. Enggak. Boleh mana bola. Enggak lah. Enggak atau rabaan jadi. Jadi mengundring bini aja tak lemar itu. Dia magi abah leso pakai ngucap dia. Kunda iya. Baci kok sang ngiding kada aja. Kun selesai. Aku tak sakit ngara. Engkau mulai gila, aku tak sakit tengah jolo lesok. Bakun dia. Wah, iko. Toro ban jadi ya. Makai potong tangan bakun gunda iya. Tak iya kak? Lah aja ngujan dia karena sakit ate, arang. Tak iya. Mana aduh ya Allah. Lah kok mulai kan? Enggak. Dua apa ba nambah tak nambah guna caca modal. Para bu. Daripada yang sehat kopi. Aja ngomor kopi. Bon barang panjenengan si Andi niat, si Andi cita-cita, si Andi hajat terkabul. Topoton terdetireng mulja. Doakin ki khotib terlanjung ngomor. Kalau mater istiqomah. Nah, der walar moga terbunyak selebur ke Quran. Amin. Sekali doh subhan